District eyantungamo etongoize ekyombeko ahishomero erya Kibatsi CD Secondary School ekimazireho esente z'urwingano bw'ikuru bishatu kinana mwenda. Tubikora mu izina rya Ruhanga n'umwana n'umwoyo kwera. Amina. Ekitongole ky'ebyobwegyese n'emizano omwaka ogwahwire kikombeka eishomero erya Kibatsi n'esente z'urwingana obuhumbi 2.4 kandi ekizimbe kitya ekya multipurpose hall kyayongerwa aha sente ezateirwe ahishomero eri nk'omuringo gw'okubutuura ebyobwegyese omuri Kibatsi na ntungamo yoona. Missioninga multipurpose hall ya $300,000 eyituwombekire financial yeji erimu entebe z'omurembe erimu speakers emizindaro ine floor nungi ine emeza kandi y'abana bitu baraje kwamba kosa abakibasi CD School Secondary. Government etuye sente zo kurikutinga abashomesa bishomere nangwa ministry miliyoni kurisa y'itagize ejetamwe bakahwira bitekateka shobari mbashobora no bapositire abashomesa babija bakatanka kwegesa abana nobukirabe kiringo government ehereizeyo ebyombeko hamwe n'ebikozesa omwishomereri abantu bamwe nabebembezi bemerize emitima ahabwishomero eryombekire ritazitirire kandi obwo harimo ebintu ebirikubasa kuyibwa ebikiriyo ng'ekishayi eby'abashomesa enzo z'abashomesa okutuzita rw'ishomero kandi nangwa twibyuka Chairman na n'urukiko rwa Tubashaba umureba parts tw'imiziga permanent library nehetagwa ekishayi cy'abana kuzaniramu nehetagwa okuhazitarage mwenu hakagira fence nungi abo kuba ntumanyisha mero ryazitire gende bari hino bukungu okurjerwa chairman w'entebe ya kishatu ahabwegombora ya Kibatsi Johnson Bashija nashobora ngu ishomereri nirikiburwa karimagezi ebitabo byo kushomeramu n'ebindi byingi konka ishomereri nikicyetagamu ebintu nka fence noreba terizitire cya kabiri ishomereri niriyetagamu abana tibineho kuzanira iko kishayi harahife kandi na n'inzu z'abashomesa tizikumara laboratoire hine byakirimo matohereza bakana library yondabukabirebire matohereza computer lab na itine cyakirimo mbuyinga kubashaba okurjerwa Kigonji Asman omuhwezi wa chairman w'entebe ya katano nashobora ngu district yatandikira entebe kanisa zo kuzitirira hamwe na nokuletera ebikozeso ahishomero obusya kubutuura ebyobwegyese budget erukuza kwija kabatire provision yo kulonda fencing y'amashomero aga because amashomero ukuwagamana bateramo ebintu byingi twinemo apparatus za laboratory twinemo computers twinemo so fence must be very serious in this. Abantu bakwiba tubahari bitu y'abana bitu abayanje kushomakaye bakawo mamawa umaze kupika ukuba kumjaguyiha nkaheze ndebe mujagagivara kajuwa scrap naramuhizo kunawaraje ahari CD School mukaga eziriyo muri ntungamo teine ishomero eryazitirwe kandi omwaka gwahwire abashuma bakatahirira ishomero rya Nyabihoko CD School beibamo karimagezi ez government yabireresire ecyayongeyire kwahaza emitima y'abantu omuri Kibatsi ahabwo butajera rugo gasha kwa Samuel ahumuza ahabwa Tayari West.